aloha and welcome. We are the Second Samoan Congregational Church, UCC, in Long Beach. Lene tau fofi ia le tua, lona lofuna nana lei, so e whafoisia mai no oto, so e fuama so matola, lene tau. So, ta'ita e sama e nana salamu, whai mai. Ia lātou vi atu I lona suafa ma le siva. Ia lātou whaipesenga ia te e le topa ma le kitara. So this morning, if you feel like you want to stand up, join us. You can clap your hands, raise your hands, you can dance. Psalm 149 says, "Let them praise his name with dancing, and make music to him with timbrel and harp." Testing 2. Mata
tapo inga I le tua. O le lofa mai o le lii o te pese ai lava e whakavau. O te whae no atu lo mutu lo whamaoni I le tupulanga ma le tupulanga. Let us pray. O le whanaunga le nā o mātou le li Ina ia vi ia la o fio le whapuputonga o le opa ia le nei tai ao. O le pumoni le nei mātou te loa a whai le vi I mātou. E vi mai ngā luenga o le fuafuanga. Me le fio mai a ngā pa iae whautuaina la mātou tāpo inga. Ni mātou a watua I la o fio le tāpo inga e ono mea na lo suafa. We come here to glorify your name as if you lack glory. Scripture tells us that if we don't glorify your name, then creation itself will do that just the same. So as we gather here to glorify your name and to seek your face and discern your will, we ask if you would allow us to do that. In Jesus' name we pray. Amen.
tua tō tasi pa ia e ta maa le alo ma le ngana pa ia. I tolu suafa o mātou wha suafa i naila o whiu. Wha popo e isi suafa e tele o wha suafa i naila o whiu e le tupulanga ma le tupulanga. Wha popo fo iei e mātou usaonga suafa i o mātou fo i tupulanga. Ai tasi lava la o whiu. Nei whai le langi ma le langi ma me uma o iai. Nei whai a fo i tangata i lo whatusa. I o na lanu mo na manatu ese ese. O leo mai e mātou i le nei whale tāpuai. O mātou tāpuai atu i la o whiu i le ngana o mātou tua au. Ai lea vesea e fo ino mātou mana tuaina e o iai la o whiu e isi ngana mai si lana. O mātou o mai i nei na mātou alo mai. Me o pe vesi e le langi. Se o mātou sa ili marosa. Se o mātou pai atu le tupao lo la e. Se i otu lo marosi o mātou tangata vai vai. Mātou te o atu o i le lalolangi le newa yaso. Ma mātou wola masuifua e ni o langa e te whiawhia iai. Ma mātou masani mātou te o mai i nei a matanga o vai aso uma. E al mele nei o mātou i loa. E whaali fōu mai la o whio iai mātou. E whaongae la o whio a mātou tanga ma mātou masani. E whaima me e fōu e lau whaali mai ai mātou. E o whai lawa e le whionga pa ia la o whio, o whai tau afe, maafe, tau sanga, talu na tustusia i lawa. A mātou o mai lewa yaso ma whai tau i ai. E fōu ino na whaali mai i ai mātou. Atono o le mafuanga e alaina fōu ono o lefo e suinga maalia o mātou tamata. O te ni umalava mātou te loto māua lalo ai e whaali mai o la o whio. E sui ai o mātou tangata tuai i tangata fōu. Atono le mafuanga le na e fōu e lau whaali mai ai mātou. I teime o le sāminga wa o fōu i le mātou tali whaitau le manuia o la o whio. Wa mātou mafau le vai aso o mawai. Le ta ape ma le salalau alo nuku malau e kālesia i ala tō ngā ruenga. Lupu moni lava e ui no le masani ai le mawhai lava. Na lave ina i mātou pe au e na tutupu mai ni whalawe lave whafuase. A wheo i mātou e malanga al maliuma le oti. O mea i e le tāpule ma tangata. Ana whea fo i mātou i le ala le i e fōu i le nā whaari la o whio i o mātou tangata. Ane nei o poto lau nuku malau e kālesia i lo whale tāpuai. Lawe ina mai mātou mai lea le whini le lava yaso. Whanute manuia o la o whio malau te mau ainga i o mātou ainga. Le mele si e la mātou a langa fia ma whaafutai. A batu ai la mātou whanetanga i ate oe. Wa o tele upui manu ai titi upui mala. O mātou whaafutai a fo ile nei maafutanga o mātou whai ele nei tai au. Pa ia tu suru le tino le lotu mai o leo whatutua mala o whai ngā ruenga. O mātou na tua ai lau wala au i o mātou tangata ngā rurue. Mātou talo le iena i e whaungaina le nei sauninga. E whai wala e whamausa li ailo mātou whatutua i a te oe. Whalau te leina ailo mātou mori mau i la o whio mantala le lei. Me i wha au penga ina e fo i mātou au penga whale nganga mai a te oe. Mātou te e atuai le whini. Mātou te manu malo e ana tonga fiti. Ma vi i ailo suafa i le sofua ma le olo lau whanau mafuta.
o mātou whaafutai o nei o lotu te tōtasi wā tia e tangata o atu motu. Mātou te suku whai mai iai mai le vela o le lā, mai le besi o le lalulangi. O si o mātou kumo mo o na whauwhau i e tau sanga e tele. O mātou alo mai iai o whai mai a ai o suku whainga. E suku whai mai iai lau whanau. O le mātou talo i au ngā pespesenga. Au ngā mātou whaitau ngā tusi ma mātou talo talonga. Stemi foi mātou whaalongo o angiangi le nganga o lau fio i kupo le awhora whalaina. I au ngā ia mea uma. Whamalosia i mātou. A vese ina i le whewhi. Whalotu tele i lau whanau. Le ngata whulea e whaau penga ina i mātou i au penga o le nganga. Le ono sai pa ia. O le lofa. Le ola whamangalo. Ma isi lava fuo le nganga o suila fia e le tangata. E le leia i lona a ina. Ma utu ma ele manuia o la o fio i o la tupā. Whaafutai o nalo tuspa ia. Mātou whaitau ia i le teini ma le teini. O lo tatia i le ano ma le nganga o lo fina ngalo i etau sanga e tele. Sui ane i le tupulanga. Whaapopo ane i le tupulanga. Le nganga lawa o lau fio o lo tu mau. E te whina ngalo malie i le tangata ne e whaia. O mātou talo le ie i e tofu maua umai i mātou le nawhi au si. O wa a whapeina o na mātou talia. O na whapeina fwoi lea o na mātou i loa o fwinga o lau fio i istangata. O mātou talo le ie i e lau whapewianga. I le mātou i whonga i le nei tai au. O i mātou o auna. Tui mata i atu mata o mātou loto manganga i ate oe. Wa wai ea a mātou o i ai pe a whai o i ate oe upu le ola. Le mele le li e. A o whanga potu potolo nuku malau e kalesia mātou te sa ili i ate oe. Se i alofa whaali manino mai i ai mātou. Whaungaina me o mātou iai mo mātou no whuanga i lale whatutua. Mātou te utu i na ailo whina ngaro. Ma wailo mātou malosi. Whenga iai mātou mga ruenga o lo whita iai mai mātou. O mātou talo le ni e. Tina atu rumo la o fio. Mātou ainga te totasi le nei o lotu. Mama tina mātutua o atu i teni whaina tāo sui fua. Se e rofa le li e. Whamatala loto i ai lātou. I ai lātou le whine mua la o fio. Maua le fo i ai lātou ni whateta inga mātou te sawa vali ma muri muri ai. O mātou talo o manuia o le nu. I ai lātou lo whengai ma ngā ruenga. Se i linga o tamau ainga o lau o fio. I ai le malosi o lau o fio i ai lātou. I le ngata i le tino e sini le mawhawhau ma le ngama. Ma i ai lātou le ni mau tinoa. O mele le unga e mawhai o na maua e le tangata. E aunga mai lea i ate oe. Tupulanga talavou o tama mateni. I ai manuia o lau o fio. So swani lo lātou vai ma le au penga ina. E whiwhilia lau i lātou e whai mateitai o lau e kalesia i le rumanana. O mātou talo mo se mātou tunu. Samoa, malo tuto tasi whapefo i Amerika Samoa. Talo mo te tai o le tunu o whiwhilia i lau te lenga o tangata. E whapefo i matai na saa. Whiwhire au ainga te tai o mātou ainga ma ainga whai. O mātou talo le li i utu i aia lau whiolo o nganga pa ia. Ni mwhaiona lātou te tai. I o lātou ainga ma le tunu. I e tusa ma rofina ngala. O mātou talo fo o kalesia. Whatutuanga e fia. O atia e tutono o mātou lau ele ele. Se ke lofa le e mai
utu ia ilo fina ngalo fa au pengaina pea ia penga o tala lelei la tō lo fola ina li upu ni fola man mautinoa ni fola man o la tō inoa e fa ngai la o fio la tō vai e malosi ia ina tala lelei o mato talo fo e more nea tunu tele o Amerika le so fale nei o iulai mato fa na tuina ilo na so fa nau lua se lau fasu lima te usanga o le nei malo o mato stalo le li ia utu iele fina ngalo la o fio i o na te tai ia ufoi mato te fate ni tali se ia utu fina ngalo la o fio i o mato te tai a te tau fo ia i mato na mato se ini le na fina ngalo ma fai e mato i le meo lo mato ngalo lue ai a tonu e tafe mai lunga manuia o lu a ma fai fo e na ati e tu i lau wa o lau o fio e te so se mea e te whao ngaina fo i tangata ngā wai i lo fina ngalo ma sa ini i lo manuia e fai ai lo fina ngalo i le lulanga o mato te tawa le lie le alu o tala lei le nei asu ka i la tau o mato o whai o sāwhatas i so se neo o lau mai na i le tala le lei o lau o fio o la mato te tala i o manai o fina ngalo rofa e peo le fatu o ui le lei le tupu ma fua a ai le tangata o le lalolanga mato whanau nonga lava le nei le li ie i wa veo o mai le aso whai ailo fina ngalo i le lalolagi e pei o na whai ai le lagi nei vai aso i ta ape marasa la lau o nuku malau i kalesia ta tō malau o fio e manui ai me uma mato te whai le nala mato te talo whai tele tasi ma te talo o tangata lava ia ua lone e sila fia ma mamai. Me olo ma mafa i o mātou loto. O mātou tuina atu i lumo la o fio i le nei teini. Si whaia i lero fina ngalo ai le o mātou manatu. I suafa i so kiriso o mātou li i man whaola. O mātou wole ma wala awa tuai. Amen. Say
God so loved the world. Whiawhare tuala tātou whetiwina. Mai le whenenga tuai o le lua Samuelu. Tau poe lima. Tātou whetau e whau e whau poe lima. E me whau poe iwa e o le sefulu. Our text this morning is taken from the First Testament, 2 Samuel chapter 5, verses 1 to 5 and then 9 to 10. We'll be reading responsively in Psalm 1. Lua Samuelu tau poe lima, tasi lima, iwa i sefulu. Ua mai tu aina uma o Israelu i a Tavita i e Perona. Na lato whai mai lea o whapea. Whaauta, o i mātou o wivi mo wa ano i mātou nei. Nā mai leo toi ina uma o Israelu i le tupu i he Perona. O osi le whengainga i lātou le tupu o Tavita i he Perona i lumo le li. Ma lātou whau i a Tavita e whai matupu i a Israelu. Sa whai o ia matupu i he Perona i a Iuta i te usanga e fitu ma masina e ono. O whai o ia matupu i Yerusalema i a Israelu uma a tōna Iuta i te usanga e tōru se furu ma ni tōru. Mani whau po sefuru. Mani whengaina fō o le lua Korinito o tau po sefuru lua. Mata tātou whetau mani whau mōmua se whapau mai whau po sefuru. Our second reading is from the Second Testament, 2 Corinthians chapter 12, verses 1 to 10. We'll be reading responsively in Psalm 1. Lua Korinito tau po sefulu lua, whau mōmua whau po sefulu. O le hatatou whetau whenawhanawhua i ai. E au ina o mita e le au ngā fwoi. Au la hao atu la upu i mea na maaia, ma whaalinga mai le li. O i loa foi, na sengia le nei tangata i paradiso, o te leiloa pena i le tino o ia pe le i le tino, o si na fie le tua. O le nā tangata o te mita ai. Ai o te le mita i a te tau lava o mea o vai ai. Ina nei whamaua lunga o le siri ese o mea na whaalia mai. Sa tuina mai a te le mea mututui le tino,
ngelua satani e tui mai I a te au ina nei o whamawalunga. Na whapea mai ai lea oia I a te au. O lo nei o lofa tu noa e lava lea e fisosoani I a te oe. Ua o le vai vai e wha ato ina ai lo mana. O lea o te lei lava lo fie le mita I lea o vai vai ai. E tu mau I o lunga le mana o Keriso. Resilient leadership. Resilience is the human capacity to meet adversity, setbacks, trauma, and then recover from them in order to live life fully. Resilient leaders have the ability to sustain their energy level under pressure, to cope with disruptive changes and adapt. They bounce back from setbacks. They also overcome major difficulties without engaging in dysfunctional behavior or harming others. This is one definition of resilience. David's leadership is described as such: a resilient leader. A leader that goes through adversity and bounces back. A leader that goes through the highs, also manages to go to the lowest of the lows. David's kingship over Israel was with the full affirmation of the nation. It wasn't just the anointing of God. It wasn't just David's competence, but it was also allowed by the people. David had this confidential, covenantal relationship with the people. We don't know the full terms of the agreement, but we clearly understand that David was not just called by God, but it was called by God through the people. So in essence, people longed for a leader. And by accepting David's leadership, the people were accepting God's leadership as well. He was cut from the fabric, let's say. David's elevation transitions him from a shepherd, a young teenager in his family in Bethlehem, shepherding sheep, into shepherding the people, into shepherding a nation. And the people accepted him as their own. Now, this is very different from the gospel reading this week. Our gospel reading, Mark 6, verse 1 to 13, it regales the story of Jesus going back to his people. And the people rejected his leadership. It regales the story of Jesus doing all these miracles. But somehow when he went to Nazareth, the people were scratching their heads. And they were saying, "Isn't this the son of the carpenter? Isn't this Mary's boy?" So they rejected his authority because they were too familiar with it. Now, I doubt that David was more effective and more convincing than Jesus.
difference rests in the people. It's the people that make the difference. Their willingness to be led allowed David to be king and allowed David to bring those successes and prosperity during his reign. God chose David, and the people demonstrated their trust in God by choosing to follow God's appointed leader. God appointed not just David, but the people as well. There is no David without Israel. There is no Israel without David. And there is no David and Israel without God. Now, many centuries later, when the people under the Roman rule wanted to go back to David, the Davidic line, and they wanted a competent warrior, someone to free them from the Roman Empire, someone to help out with the taxes, to free them from their oppression. But they encountered a different leader in Jesus. They encountered the Prince of Peace. David was a military success, no question about it. But if you get into the details, you'll discover that he was a reluctant soldier. The only reason why he killed Goliath because it was something to do. The only reason why he killed the bear and the lion was because to save the flock. It was part of his job. But violence has never been an integral part of who he is. You remember the time when Saul was looking for David to kill. There were times when David was in a position to take Saul's life, a couple of times. But David didn't take it. He wasn't a man of violence. He didn't like fighting, even though he was a skilled warrior. David said, I will not touch God's anointed. David submitted himself to the will and purpose of God, and his focus was always on the people. When God selected David from Jesse's children, it wasn't because he had any skill set. It wasn't because he was the eldest of Jesse's kids. It was because he was a shepherd. The primary requirement of a good shepherd is to remember that the shepherd exists for the sake of the sheep and their well-being. A bad shepherd, by contrast, is one who acts as though the sheep exists for the well-being, enhancement, and profit of the shepherd. But still, David had personal failings. His love life, if you remember, was problematic. His abuse of Bathsheba and his role in the murder of her husband represent this depravity. Living a violent and entitled life can invoke within an overall arrogant spirit. And David's relationship with God does not exempt him from accountability. In fact, it heightens the impact of it. Because it was after God's heart. When he fell, everybody felt it. David never claimed perfection. And he did demonstrate remorse and repenting. He learned to lament as well as rejoice, to grieve as well as to shout victory. He learned to turn from his wicked ways as well as to turn toward God for righteousness, grace, and mercy. All in all, David's story is one of resilience.
David's story is also Israel's story. Israel as a people became resilient, if only because David was a resilient leader. The 40 years that David led the people contained many ups and downs, much more so than made it in the Bible. Toward the end of his life, David comes up with this idea that he should build God's temple. You know, he built himself a house, and then David said, look at where I live in this palatial castle. But where's God? So he purported to do this building project for God. It's not a bad idea, but that's not his assignment. David failed to examine his own motivation for wanting to build God a house. But nevertheless, God used the supplies that David gathered for the next generation of leaders. God said, David, you're not going to build me a house. The next generation will build it. And God ends David's story by refusing to be contained in a temple, because God was never contained in the temple. In the course of David's time as leader of Israel, God was always with the people. God didn't need to be placed in an earthly home to be honored and worshipped by David. God had been with David in the pasture, in the field, in the battle against Goliath. The promise of God's covenant is that God is with us. God is with the people. And David's resilient leadership was because David was connected to God and God's people. But in Nazareth, they failed to see God with them. They saw Jesus, this young boy that they saw grew up and got lost in Jerusalem one day when he was 12. They saw him grow up in the carpenter shop, helping his father, Joseph, who passed really early. He was Mary's kid. So they dismissed Jesus because they couldn't conceive that the miracle maker could be among them. They didn't think that God would pull a leader out of Nazareth, of all places. Just like sometimes we don't feel that God is here amongst us. That's what resilience is about. Resilience requires the ability to adapt to changing circumstances. It also means the ability to process new information. You know, people were waiting for a Davidic-like king because they read the scripture and they saw how God's hand was on David, the individual. And he ruled with a mighty hand. So when Jesus showed up in the picture and started preaching this gospel of peace and how prosperity will come differently in their generation, they were scratching their heads. They couldn't pivot. They rejected him because he was too familiar. But that's what resilience is all about. It's the ability to pivot, to take in new information and change. Last week we ended the COVID-19 testing project here. We administered over 2,000 tests. So for some who are not familiar, this was our second attempt at offering COVID-19 testings at our place. The first model was a for-profit model. The vendor was to get paid a certain amount based on the actual tests administered. The vendor brought their own staff, and
And as you know, that model lasted 3 weeks and then it folded. The vendor could not justify the expenses incurred, and they were not getting a good return on their investment. Then we tried this last model, an alternative model, where the project was adequately funded, stakeholders and many considerations were accounted for, and we employed people up the street, our own people, pulling from the community. Well, and you know the difference. The first one left an unfilled expectations, strained relationship. And the second model allowed for flexibility, provided enough resources. We got better results. And it gave community life. So my point in sharing with you that story is resilience requires that we adapt to changing circumstances. We can't continue to do the same things when they don't make sense anymore. Resilience also requires that we tell the full story. We have an obligation to tell the full story, or at least ask the questions, so we can get the full story. We can't just tell the good parts of the story and not the so good parts. David was a resilient leader. We can't continue to talk about David and Goliath and not talk about David and Bathsheba. We can't talk about David without talking about the people. We like our simple stories. We don't like complexity. When the sermon is too long, we start getting distracted. When it's too complicated, when the story twists and turns, makes us uncomfortable, we fall asleep. Babies cry. We want our narrative simple. And so the harsher truths are never told. They're always relegated to the footnotes that no one wants to read. But our stories deserve full telling. David has a messy story, but forgetting the mess diminishes God's glory. It's July 4th this morning. It's a line in the sand that says 245 years ago, this country was founded. Because of the diversity in our country, because of things that we have seen that cannot be unseen, because the ideal upon this country was founded on. Can we say that this country is ours too? Can Samoans say this about this country? I don't know. But if this country is to become resilient, its people have to become resilient. Its leaders have to be able to bounce back. And we have to tell the full story. Tell the whole story. Do not allow the witness of this country to sanitize the story of this country into a fairy tale. Let's not ignore the struggles, the mistakes that we have made as a people, as a country, as a faith. Let's just not focus on the victories and the triumphs and the glory, but also touch on the defeats, the agony, and the horrors of the story. We learned this from David. We learned this because he was resilient. And perhaps most of all, let's not be so intently focused on the promise of a human Savior that we fail to see the sovereign Savior in our midst. We have a tendency to assign salvific attributes to people in high places, the influencers,
But let's not forget our role in this. The role that the people played. This was why they missed God Emmanuel. They were so focused on an outside David, a cut from the old David, that they missed the Christ among them. We have resilient leaders because we believe in a resilient God. This week my Twitter feed was blowing up a bit, and I looked at it and I said, wow, they're talking about the Black national anthem. Black people have always known that. But now the rest of the world is finding out. Last month we put in Juneteenth as a holiday, federal holiday. People are now just reacting to it. My point is, let's tell the whole story. Let's tell the whole story, not the good parts, but the ones that are hard to listen to. When we do that, then we become resilient. Resilience is the capacity to bear adversity, setbacks, and trauma, and then recover from them in order to live life fully. A ovaivai ona o marosi e lea. Laso le nei le afe fitu se lau fitu ono. Na se nia ai le Declaration of Independence a malo le nei. America, tuto tasi mai le malo Peritania. Le malo fu le nei na watu lato tangata le afe veselau malfa. Ma sei ni la tato whenenga, tato tua a mai lato. Atono le fesili mo I tato. Po tato eo tangata le nei malo. Ia tofu atangata ia malana talo. Watu tele o tōna whana naui nei. Ia wiana whana naui nei. Ia ialami natu o sau mane a whi ese tātou. A mese lava o nei e rama natu tangata Amerika o te te ina nei atunu. Na tunu le nei na whapaia tangata Europa. Te tawana takutala. Takutala ato mai ro ai nai nei. Mai tangata Europa ro ai nai nei. Ngata whenā na mai tangata uli. So ele ngata I lea o le pe le manatu. Ai tau tala I se ngana ese mai Ingilisi. Ele ngana le whaonga. O oio tangata ese. Ilo oil tangata Amerika. Ele ngata le nā ne eitu la whono le tunu le nei. Na whasasa ai tangata lanu me no whuanga whapitoa mo tangata papai. I ulawe ne leo to iai eitu la whono. Ia lo moi ma wina lea. Ia winga o tangata. Te manatu le nā Amerika I mawai nei la mono. Awa le whai o te moni mo wina I o tātou lava tangata. A mai o tangata ese I tātou mea. Ia. I le mamanati. A le mea le nai whai o tangata. E tako mai nā mea le lei e le te ua mai isi mea I tua. O le tala wale tātou wheta wina. O le tamo whaina le apostolo e Paulo e tani le whesipu nā. E iei ea sana mea fō e maua mai o na vai. O iei e le whina ngaro o le tua o ta wala mai me vai e le tangata. Ia o le tani e Paulo ioe. Ka mai Paulo a o vai. Ona o manosi e mea. Ese manei o le tiki rea apostolo Paulo e tale whiangai mane mauna tātou mau mai le whenina tuai a tāpita.
O Tavita le tangata ato toa tangata te o e maa. I una le lei. E fu una fale tonu. A tātou awelana le lei o Tavita. Una misi le ato, tātou le tala atoa o una soifua. Una le fatu fumaina le o tātou e pe una fatu fumaina Tavita. I teni a pule o ia, fai o ia matupu o isa vai. Lisi tala e se ase awha o ngā e tangata o le tala leana. Na whamai e Tavita i ana soata o lisi aso. E ta fie enu i se vai, me le vei eli Jerusalema. Al temina la ese o nia i Jerusalema. I o lato fili. U whalongo i e tau le e to whaa whamena i anō. A tato o tali mana o tu. O na oro leo tama ia. O oso le pā. O maile puvai me le eli o Jerusalema. O na mailo la ia ave ia Tavita whanai o mele ne fina ngalo e la o fio mantu. Le o mato tu le ipu ma patu ia te oi. Whamela Tavita o i talo whae. O le olo ne tangata o i lima. O ia. O ia o la winu e olo tangata ne. Na se sa ai le Tavita le ipu i lau le ele ma tu atu i le tua rana tau ranga ma whamai. E tu ai. Ia aua ia ta. Ia olo tama ia. Ia ia te koe. Se le tele i o mea, a tatou le whaitawa o maina le tala i a Tavita. E mau e tatou le tala le a Cinderella, le fairy tale. E mau e tatou le tala le e manea furu. Ia le mau e tatou le a ano le tangata. E si tala le whamitala le baso lawa tea. O lomo mai o maliu saulo i o nā tana. Whamele isi mori mau na lefi fia Tavita i tangata na mai tana. Ala tua Tavita whasioti e i nā le tana. Ia tātou te lefi mana tua nā tana. Ai a ngalo ia tātou tala na. O na ngalo le ia tātou le si vaenga o le tau wala mai o le fina ngalo le tua. Mena le sa tupu le apostolo Paulo. Tangata tamai. Tangata whemea mawhai. O na langa atoa sa ata mawhai e pu e Kirisiano mawhao leoti ai lato. O na sa ata tonu a ie, se se whatotuanga lea. E no wala whenua i me Yesu. O sui no na langa. Whamelantala. Le a ofo ina atu, teino tutoio o soifua mo le lii mo le whina atu. Pina tusi e ala ia o le tusi. Whamai la lantala, tusi le tato whitau ina. Ma isi fo ia le tusi. E le tui le nai a. E anu ang whanape la foi. Te talo le tue, a vese le tui le nai. Ni whai o whaia se ngā runga le lei mo ia ma o whina ngāru. Ni whai na whakumara tau tua i se ngā runga le lei. Ai ea le tui lea whamai Paulo le tui a Satani. Te mi umala wha maurunga ai o ia e tui ai. Te talo whatonu leo Paulo le li e vese le tui. En ia whale famile li. Lava matutoero o lo fatuno. E whaalia whanu mana i lo vai vai. La ngona e paulo nā tali lan tāru sanga. Whi mai e leo. Utusia le tātou whetau nei. A o vai vai. O na o malosi e leo. Kalisia Yesu te wiso ma le whatua tua e le nei tarea. O tātou tutu rāwha e o tātou vai vai. E tātou o kongi o tātou vai vai mai laro whapa inga le tu.
tātou mautinoa, a tātou vai vai, o na mālosi e leo e tātou i lora whinangana. Tasi le tāla mune muli le se whamtalatu. Ki sa o tonga o Amerika e tele na ngalo ia tātou le tangata o ia Patrick Henry. Tangata lea tātou moila na sānoanga, give me liberty or give me death. Mana tua uma e tamiti le tala ia Patrick Henry, whapena. A ngalo ia tātou, na tamu whai o ia e whaila na pisinisi a ngau. Na avele e te mao na loto rua le tolu se lau eka. O le whale, ma polonga e to ono. Ia whai fui whato anga e le ni me tutupu ai. Na whai atu rola i o rana uo. Patrick, lana te le anu e whaloia. E le leo upo. Whimelo Patrick mo le leo. No manatua mi ole. Fina ngaro le tua i o whaia le whatoanga. Fina ngaro le tua i o whaia la tenai. A leo i lone. Fina ngaro le tua i o whaia upo. Io ngaro le Patrick Henry. A wao le tua la funu. Na vea i leo o ia matangata na langa ina luto i lalo colonies. Mai le malo Europa. Olo na leo o na upu e mana tu pea e le lea tunu. Give me liberty or give me death. E sili o tu iate aku le sa hoto. Nei lolo wola polonga. Ia tele tātou karesia i lewe yaso. Sumati a koe na mawhamatu. Masake Israelu o le whaia le whamatuma. Usamela le masani tangata Israelu. Le whamanatuina rea o le teimina. Whasawina i la tau. A polonga i e pupitu. Whapea le tulafono le sanina. E whasinta mai mamoe le pona. Na vane leo na toto manini e le lao whalava o le whale. Ao e le teimi e sawaile angelu o le tua. Awa ai le toto o tamai mamoe rungo o le whalava. Ia o na paseka lea. Le mago mai e tatou le paseka. O mai teimi o le li. Whaonga e ia o masani e Israel. E te pena ele lau lau lea.
I leo le toto o tamai mā moe o lona lava toto. Nā tali o le tua. Te ni umalava la tātou te whamana tuina ele ne sakarameta. Tātou te nini ele la au whalava o tātou whale ma maota. Whatatau a saule angelu. Angelu e whasi I tangata. I ona paseka lea. Ule winga le nao sakarameta nei. E whapaia I na ai tangata. Whamanatu mai e fōi ngā ruenga na whai e le li. Tangata lava ia le ato toa. A whamai a tātou whato tua matani tonu ia Yesu Kiriso. Mo uma ona sāngia e ia le tāwanga e tongi o lai e tātou kuna sawa. O leo mai lau tātou le nei lau lau. Leo no o tātou wanga tonu. Ala na tātou o mai no wā lofa tu no mai le ni I ai tātou. Lea mo mau ai lo tātou wanga tonu I nei. Whamai la apostolo Paulo. O le lava koa na whalata I nai le li o Yesu. O se mea aputu I siki o na matanga e whai seisi lana o koa. Whamai ne e tango I le areto. O si tie o lato luma o whape atu. O tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I atea. E so umatu te ai ai. Mai polo e whape foi le ipui na umana lato ai. O si tie o lato luma ma whape atu. O le ipu le nei o le whengainga fōu le no toto. Le whengainga le sa o sia I ego pitu. Sa o sia le toto tamai mamoe. Le o whaia nei le toto o tātou li o Yesu Kiriso. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I a teapu I aso umato te whenua ai. Mai paulo o aso umato te ai ai le nei a reto ma whenu le nei. Tō te mana tū ai le mani o le li, se ia toi a whio mai o ia. Maina mo muala lato whawhatai, e leo te wala au whaaloalo atua I te akono, se ka langa la tātou whawhatai mo le areto mo le waina. Tātou tau. I oe le li ie, o mātou mai lava le nei tae a whaura mātou o tua. Whātu muria lava I mātou le ngāngore whātai. Le ngāngore fia ona o mea le nei ma mea siri mo e whaia mo I mātou le mātou ola lo mātou te mā. Le tau langa tōngi ola ne e saunia ta mai alai lo waro peno ke riso Yesu. Lo mātou wali imo lo mātou whaola o le nā fio mai. O foina mai lona lava soi fua ona I mātou le whanau. O I mātou lava o le whanau, o le fotu o le anga māsa se I mātou te mā. A o mātou wanga. Ia lava lo la ai le nei tae ao le ni ie. Na ua mātou o mai wa o mātou mauti noa. A mātou vai. O le lau lea. Ma le taulanga lea na e saunia. Mātou te marosi ai lea ni ie. O le anganga lao le whaafitai na nei tae au e nei e ti le mātou tua. Whaafitai ke riso Yesu le taulanga mai ana e saunia le sātou. Lou tino, ma lou toto lea na whaamalingi. O na o I mātou le whanau le sa. Au mai se roto fau ia I mātou. Whamuia ma whapa ia I mātou I nei tae au ta mā. O na lou lava suafa ke riso Yesu le mātou li I mora mātou whaola. O mātou ole ma wala aua. Amen.
night that Jesus was betrayed, he took bread, gave thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "This is my body broken for you. Would you do this in remembrance of me?" Jesus also took the cup, gave it to his disciples, and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?"
le areto ma le waina, le whaelonga o lo tino ma lo toto, na mo momo ma malingi lumo le satau o mo i mātou. Mātou whamana tuina i le nei masina e pēr na masini ai mātou. Alo mātou tutalo i o fau le pai mai o lau fio i o mātou a nganga te tutasi i le nei masina. Mawailo mātou malosi o io no mātou o tangata vai vai. Alo mātou tutalo le nei le e whamaina le nei sakarameta. E whalauta le ina ai lo mātou i lo lau fio. We thank you, Father, for this sacrament. It's something that we do in the physical that has spiritual significance. The notion of offering yourself up as a living sacrifice to atone for our shortcomings is huge. And it's also a charge on our lives as we go out into the world this month to do likewise. We need to offer ourselves up to others. We need to offer them life because we have received it from you. Thank you, Jesus. Amen. La tatou whai o pese o Samuel o pese.
tatu au me mai foi ma ai ngasis mai te akono ia tarita na ia ngalo e foi le sumi a sua ala na wo ia tatu te fiase sia ilo me tatu mo te noa lo ia tatu ai ngai na ne kalesia te ni ala fana tuongi ni ia te tatu fufuanga ni veyaso ia la ia tatu seni ia na fai o ile tatu tapo i mele tatu. Let us pray. Matu o ina sena se leni mo la o fio ma la maruenga i nei e le ngata le ipu o tau au ina le ti akono le mangu nei ia whapefoi o wala ese lo moli mai ai ia le lofa malanga le lei o tangata o matu talo le ni ine ia whangaina nei se leni ia whalau te le ina i lofi na ngalo i le rolangi awao. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out and model what we have learned. We ask a blessing on each and every one of us until we meet again. O matu o i le si ui o le ni tapo inga. O matu whapna tuina fui mawaenga na mawai malo o pa ia. Lo ngona o matu malosi. O le matu talo ia papa veloa le na malosi. Matu te atu e le langi le neva yaso. Mamori mau le ama le leo la ufi. O le matu tu ua. E tumo mai o matu luna. Le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o matu li faola. Le lofa muti vale o le tua le tamaa. Le man mafutanga le motusia malo nganga pa ia. E lunga le ya atoma la ufanau le langi awao. Nei maso umai o le whakavau lava.